cia kuma matura ginire tauni iyo magitanya biashara ni kwagira. Mwega ohare hothe uratomukira ni hindi kituracamane thini wa mohoro maitu ma inoro meraho ya umuthi ari tariki 3 mweri wa 3 thaa 7 mohoro maitu metaga inoro meraho na ritwa riakwa ni Njoroge wa Gireji makiria ma matereba igana rimwe a marori magukua indo cia miako mwena wa Manzoni county ya Machakos ni magomeire wira na kuhinga barabara ya kuma Joska guthie barabara nene ya Mombasa na rori ciao magitetia guthuka gwa barabara yo unduria uthometie wira wao. Barabara ya kilomita 35 irerekana ikoretwo ithukite kwa ihinda na riu ona matata gutire ikinya rikoretwo rigitacukio undu rokoretwo gicungiriria rori ciao iture ithukagira barabara ni undu wa muthanga marima na mahiga. Kiti muthoni wa director wa mohoro na rino horo cio makiria Emwe thutha wege rori cigana rimwe cia gukua indo cia kware irugamite na kuhinga barabara ya Joska guthie barabara-ini nene ya Mombasa na ni thutha wa matereba a rori ici kuga cigana ni cigana kumana na guthuka gwa barabara ino kwa ihinda. Kuringana na matereba ya makoretwo magiteta mathondekero barabara ino kwa ihinda riu indi gutire ikinya rikoretwo rigitacukio undu uria utumite barabara ino ithie na mbere guthuka kuria maugite thina wa wagi wa mbura ucungiriria rukungu ruongerereke barabara-ini iyo na kuhotomia thabari cia tondu rori igire ingihitukana matereba mationaga mbere. Ile fumbi saa ile unapita hivi upepo inakuja, fumbi inakuja inakufunika pale, huwezi ona hali nyingine, unakutana itabidi usimame mwingine apite na wewe upite. Sasa ulikuwa na target ya wengine wanalipwa na trip. Kama sijadanganya. Ukiwa na target ya trip 2 utaenda moja. Juu utasimama hiyo ipite ndio wewe upite. Masaa imeishia hapo. Barabara iyo ya kilomita 35 irerikana gukorwo na marima mariku na mahiga undu uria ukoretwo gitiga matereba aya na hathara nene kumana na rori cia guthuka kuria mongereire ati ona mbere ya macabanitie mururungano uyu rori ya umwe wao ni rathukiire barabara-ini na kuhingiriria matereba acio angi. Spring ikivunjika, wengi madereva hapo watakubaliana na mimi kwamba ikivunjika mwisho wa mwezi wanakatwa pesa. Ni kweli ama si kweli? Wengi wanakatwa pesa. Spring imevunjika unakatwa pesa. Mshahara ni shilingi 20,000, spring moja ni shilingi 5,000. Umevunja 2 kwa mwezi. Shilingi 10,000 imeenda. Hao watu wako na familia, wako na watoto wako shule, wako na nini? Shilingi 10,000 itafanya kazi gani? Afitha wa thirikari ya kaunti ya Machakos Roles Ngovia gikinya barabara-ini iyo niguo guthikiriria mateta ma matereba ya arameriria ati thirikari ni igite keheri-ini shilingi milioni 450 iritanyitwo kuhuthika miango-ini ya waki wa barabara iyo kwambiriria mweri wa kana mwaka uyu. Kama county government tulikuwa tayari tumeweka pesa kidogo ya kuhakikisha hii barabara imekuwa repaired, lakini actually last week tumefanya mikutano kama 3 kuhusu hii barabara. Watu ya Kenya tayari pamoja na county government wametoa milioni 440 hii barabara iweze kuwekwa lami. Kuringana na matereba ya guthuka gwa barabara iyo kurahotomia miturire ya andu makiria ma 1,000 aria makoragwo mehokete wira wa gukua indo cia kware kugerera barabara iyo. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Kate Muthoni. Nega muno Kate Muthoni ni undu wa riboti iyo yaku. Aikari matanyihire 500 kuma gicagi gia South Sea Bypass maraikara na guoya thutha wa kuheo notisi ya kweherio kia-ini giki ihinda ria thiku 2 ciukite. Akaria maugite ona thengia mageria mao ma gukinyira atongoria kumacairira mationete umithio na riu marenda thirikari eigirire na kurugamia mubango uyu kuona matire na gwa guthie. Masewadia wa Muriithi ari no horocio makiria. Giesagine gia South Sea Bypass gicigo-ini kia umbunge kia Rang'ata turakora aikari macokaniriire magicurania na gucenjania meciria guku thio ciao ciyuritwo ni kieba thutha wa kwamukira marua ma kuthamio tariki 3 mweri uyu. Thaici tungimomorerwo tutue ura tungihota gwika tungimomorerwo ona ciana cioka half term
tutue kuria mangithie na moe guku ni kuo mucie. Tumekaa hapa, tumezaliwa hapa na tumezaa hapa. Tumepata notice mwezi wa pili tarehe 6. Tukaambiwa tunafaa kuwa tumeondoka tarehe 6 mwezi wa 3 na ni Monday. Na tukiambiwa hivyo hatujui tunaenda wapi. Magikia mateta mao aikaria ya mugite maturite na wagagu kuma riria mamukirire irwa riri rikiuga mabeto thiko 30 makoro meberete na kwiyendera na maga uguo marutorero kia binya twikuraihu fiu na kuria barabareri tuikarite rugini mwisho wa kiria uguo maundu maria maratuthitangira mangirora kwa njira ya kihoto hatiri undu onomwe tubatie kugio naguo. Na sasa vile sasa nimesikia kwa karatasi hapa kuna mwingine ambaye ana complain ati hii ni shamba ni yake. Wanataka watuhamishe ndio huyo mwingine huyu akuja fanya nini? Akuja uziwa hapa. Tabitha Ndongonyi na waciana ithatu agitunyita ugeni gwake mucie ugite kumana na uritu wa muturire undu uyu ndawoete na itheru kuona nyumba ino ya rumu imwe niyo we na bamiri yake moita mucie kieba kinene gwake kiri kungitweka nyumba ici ni kumomoro kuria ekurora na ciana ciake. Mundu araruga nginya ndarahota kuria turaigwa kirori kiagamba guku tukauma nja kuria kaitingari ukire turaikara na wasiwasi hindi ciothe tukeranaga atiriri riu twathamia indo ri tucirorie njari ciuke ciurirwo ni brabure kirie kura ciana ici tucirorie nja ciurirwo ni gukua tukurora nako ithuĩ tukurora nako. Nikaambiwa saizi niondoke, sijui nitalipa nyumba na nini wala nitakula nini, kwa sababu mwisho wa mwezi ndo mama anapewa pesa. Akipoile pesa yake kidogo ni school fees talipa ama chakula utanunua. Tabitha aciarĩirwo na kirero gicagi-inĩ gĩkĩ akiuga wagi wa ciĩbarũa nĩguo ũgũmĩire aingĩ ao kuona angĩ mararagira matarĩ gĩa kũrĩa na rĩu kĩrĩa matangĩka nĩ kũbũra mbica ya kũrutũrũrwo gũkũ. Tũrahoya ũteithio na nĩkĩo twamathurire me hau maigĩtwo hau nĩ Ngai moke matũteithie, nĩkĩo tũrahoya ũteithio kuma kũrĩ o tondũ ithuĩ tũtingĩhota. MCA na MP, MCA etagwo Abbas na MP etagwo Jarango meteire tuke tuhurirwo nigetha moke matoe pole icio cio tutingĩcihota gũciĩtĩkĩra tondũ twĩna mũrimũ ngima kumaria notice yokire na tutire twamuona, koguo nĩ aibu nene mũno makeyumĩria rĩtinga rĩokire meku ihinda rĩu rĩothe. Kuringana na marua maya maria maumite kuri kamiti ya kwamukira mateta mamare maturigiceirie marauga ati kuri tariki 6 mweri wa keri ni kwari na mucemanio wanyitite mikuma bonge itiganite imwe yacio iri rubonge rwa kurugamirira maria maturigiceirie undu uria rubonge rureganite naguo makiuga matiuĩ kundu mucemanio ta ucio wabanikire. Kiria turahoya ithuĩ ta wana kijiji ya guku ni thirikari irore munyonge uyu tarahota gwiteithia imurore na njira ya tha. Ni ihora rĩakwa nĩ ati anene aitu inyuĩ twamucagũrire ihinda rĩrĩ mũtũiguĩre tha tondũ na inyuĩ mwatũbatarĩte na tukiyumĩria na tukimuthura na inyuĩ ihinda rĩrĩ nĩ rĩanyu na inyuĩ mwĩyumĩrie tu nĩ tondũ wa tha cia Ngai. Mageria maitũ makwaranĩria na kamĩtĩ ya kwamũkĩra mateta mamare maturigiceirie kũrĩa marua maya maumĩte nĩ maringĩte ithiga. Kuringana na notithi iria aikari ma gicagi giki mabeto ikaya riao riri kuri thirikari ingirire na kwethera undu uyu kibonia. Ngiribotera Inoro TV kuma gicagi-ini gia South Sea bypass gicigo-ini kia umbunge kia Rangata kaunti-ini ya Nairobi. Njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi. Nega mũno Masi Wadia wa Mũrĩithi. Ma MCA 23 bunge-ini ya kaunti ya Kajiado nimetekanĩirie na ndereti ya kuhagura macc eri a kaunti nikira maregani uhuthiri moru wa wabici. Ma MC 16 na gukira uguo ni mareganite na kuhagurwo kwa acio eri makiuga ati ma MC aria maranyita mbaru ndereti iyo mari na mwiyendo. Harun Njoroge wa Maina Mwarikto mohoro ari na horo cio makiria. I vote yes. Thafari ya kuhagura macc acio eri ya thirikari ya kaunti ya Kajiado aria ni Jeremiah Ncharo wa githomo na Lais Kisota wa utungata wa muingi riu ni nyititwo mbaru ni bunge ya kaunti iyo. Giikaro-ini muthenya wa aramithi niguo ndereti ya kuhagura eri acio iratemanirio ni ma MCA Jonathan Koroine wa Mosiro na James Bereri wa Gongu na iranyitwo mbaru ni ma MCA 23 hari 40 a bunge ya Kajiado 16 makiregana nayo na umwe ndananyita itemi. So the years have it. So honorable members, the motion is approved and I hope the other processes will move forward.
CC wa githomo Ncharo aracukirwo itangi wa besha na kuhuthira ofisi yake uru gugituika kuri na ripoti ya mutari wa mathabu ironania uguo. Accountability also in administration. If there is a bursary administrator that was changed and procedural, the buck stops at the CEC. So I support this motion in totality, Mr. Speaker. Nake CEC wa utungata wa muingi Kisota aracukirwo kuhuthira ofisi uru kwaga uiganania wandikani-ini, kunyamaria aruti a wira, kurugamia mishara ya aruti a wira o uguo kiundutho na kwandika wira andu matakinyanirie ikiro. But when it comes to matters integrity and competence, Mr. Speaker, sir, that solely lies or sits with the occupier of the office, Mr. Speaker, sir. Ma MCA aria mararegana na ndereti ino maugite ndiri na kiguni kuri muingi wa Kajiado na ati aria mamitemanetie maratongorio ni kamwene. This motion lacks substantial merit. It is prejudicial. I have noted a lot of energy channeled to this motion with a lot of negativity. And you see, our work is oversight, legislation. We are not doing witch hunt here. Riu bunge yo ikumba kamite ya ma MCA atano aria meguthuthuria thitango iria ihandeirwo ere acio ihe macisi acio kamweke metetere mbere ya gutamania riboti ya gwitikira mahagurwo kana imahonokie giikaro-ini kia bunge kuria ma MCA magatwa itua ria muthia. Handu-ini ha Inooro TV, jitagwo Harun Njoroge wa Maina. Nwega muno Harun Njoroge wa Maina ni ndwa riboti iyo ya kushukuru wa muthingi wa Ole Kajiado uyu ri county-ini ya Kajiado ni mwe wa iria ciriuga ni stungitwo ni morito gukinyaniria githomo kia junior secondary unyihu wa mafuku na arutani undu mwe na kwaga kwamukira besha irigagirwo o murutwo ni thirikari cukuru-ini cia muingi ni amwe mathina maya ta uria mwandiki wa mohoro gwitwo Karo Kinyigo Mwaura aratariria. Kurigana na munini wa murutani munene thukuru-ini wa muthingi wa Ole Kajiado nginyagia riu cukuru ino ndirira kinyirirwo ni kigina gia thirikari kiria kirugamagirira mathomo ma arutwo undu uria wigite miikarire ya arutwo hatikaini kuona ni cukuru ya gukomwo. Na umepoteza mifugo mingi na tulikuwa tumeelezwa na tukakuwa guided na serikali kwamba tusiwatume hao watoto nyumbani. Kwa hivyo mambo ya kulipa karo ya shule imekuwa nadra mno. Wazazi wengi hawajalipa, hatujapata pesa hizo kutoka kwa serikali. Kwa hivyo unakuta kwamba kuna changamoto sana na haswa kutafuta chakula cha kuwa maintain na watoto shuleni ni jambo ambalo limekuwa sugu. Oho murutani uyo augite kuri no nyihu wa mafuku kuria riu arutani maraigira nenda-ini gucaria mathomo ngurani. Kufikia sasa tumeweza kupewa vitabu vitano kutoka kwa subjects 5 na junior secondary masomo subjects ni 14. So utakuta kwamba hii subjects zingine bado kufikia sasa tunajaribu tu kuangalia jinsi tunaweza kuwasaidia wanafunzi pengine kwa kupitia kwa mtandao. What is the fastest of cuts? Ihinda-ini riu marauga nyihu wa arutani aria mari na utaramu wa guthomithia mathomo ma CBC uri thi. Tulipewa walimu wawili ambao walikuwa washughulikie junior secondary. Na walimu hao wawili kwanza tuna wanafunzi 90. Wanafunzi 90 kwa walimu wawili unakuta kwamba ni jambo ambalo haliwezekani. Na tumejaribu tu kutafuta namna ya kuwauliza walimu wengine ili kuingilia kati. Tumewapa masomo. Ona gukira uguo thirikari ni thiete na mbere kwarira mibango ya uria mathomo maya magukinyanira. Ngiribotera Inooro TV, getwa Karo Kinyigo Mwaura. Ndega muno Karo Kinyigo Mwaura ni ndwa riboti iyo yaku. Akĩarĩria arutwo university-inĩ ya Nairobi, mutumia wa munini wa president Dorcas Rigathi augĩte mũtugo wa andũ a hũra ũmwe nĩ mũgiro. Dorcas augĩte atĩ kũringana na ũngai ndũgũ yawe ndĩagĩrĩire gũkorwo na rũciaro na kwa ũguo ciĩko cia hũra ũmwe amu citirĩ rũciaro citiagĩrĩire kũheo kanya gũtherema na hanini gũkũ bũrũri-inĩ. There is no scientific or no result that tells us there is a person who is born with an inclination
of being a lesbian or homosexual. That being so, it means that this is something that is a deliberate choice for a person. We respect the freedom of that person and the rights of that person, as long as it is within the legal right and in the constitution of our country, in the laws of our country. At the same time, I am a pastor. Biblically speaking, that kind of relationship is an abomination, and it is written in the Bible. Surely, I think anything that is right, especially in relationships, should be a relationship that is able to produce something. A relationship between a man and a man, what does it produce? Can it propagate for progression of a society? Or would it be the one that will bring our world to an extinction? So I believe that this relationship between the man and the woman and the woman, we need to rethink about it, because culturally, religious, legal, in this country, it has no place. And for that reason, I pronounce myself on that one. And for record, I think it's a wrong relationship. Na nigwira tabatu ikirie urathi na bena kuria mohoro ma maitu ma inoro me hoto batu ikirie tugicokereria twina maingi muno tukuhaririirie ndugathi hara ntracoka thutha kahinda gatari kuraya. Fresh episodes now available on View Sasa. Makao. Munenga nusu ya shares. 50% makao.